Boa noite, Kokanda Diauku Dene Congo. Muna video nga twika, muna pange tonketo uninangeana atanu, utiliakeze atatu, kele lomba lusadisu. Ye mona vo, ye vingila ngindu zeno. Ye mona, mbote ye vanga video, ye twika, ye kamba, kanda, diaukulu. Tuninanga ye pangi, uninanga kuluwanda, kumbwani realista. Ikumuto kumboglelanga, ikumayani, mwana ni Kongo keninanga. Yandi unosu representante de Ana ne Congo e Angola. Yandi kuluwanda keninanga. Yeluvanika numero 00244 923331196 00244 92 33 31 196 00244 92 33 31 19 e 6. O nome realista, o nome do código do Ana Necon que nós chamamos. Ele é o nosso representante em Angola da Associação Ana Necongo. Ele que trata coisas de Angola. E agora, estou a informar que o Kanda de Aukulu de Congo, Muaukulu Linanga, Tomonavo Kosotsi, Tokubama. Yandi tua Bakenzimbu, Yandi Banga Maukulu, e associação Inilangi Kuiji, Yandi Kwenda, e yoyo associação, enda Tambika, Yaukulu tu lenda kwa kuputu. Enda sadisa endio pangi onketo. Maukulu mabanga ma e video nazi vutuka. Entrevista nazi vutuka. Tangu ivutuka na ilua kumuna moko mama e mono se tuika nzayamvimba lo mona salukibanga mene. Idi navo Kosovata. Lokala enzola. Lokala kumi. Lokala makumole. E kioke lulende eno, lusidi baki mosi. Lukembe, lubokele e pangeto realista, luntuiki de zonzimbu. E mono lukembe, e mono bosi bani ke tsangu, kunanzai vimba kobo Fransa, Belgica, Alemania, Sueza, au atwikiri kalibindambu kuna mokuma zepangeto kuna Luanda kenda tala endio mwananketo pasivo tubanika lusadisu okala mwananketo okala mwana yakala mwaukulu wuninanga pene numeru eyo numeru pangeto winangi Luanda ndona mwene vo zezingi kenanga zao kalenda twika diretamente bokele pangeto realista untwikidi. Kansu manumbwene vo, tulinasye Kosovata, tu sidi nzimbo baki mosi, de kala 5, de kala 2, de 10, ale. Tu tuikidi, tu pepe mutu tuikangi nzimbo, ale. Nzimbo zilueke ko kuna Luanda, abende lusadisu ko pange tonketo. Maukulu butuka, e video, entrevista, se luaka muna moko mama, entan e mono, se songa muna nzaya vimelo muna vo, ezo nzimbu tutuikidi zilueke e pangi beton keto sega boba ezo pangi pena kuna ayatikidi zongindu tukwapila kanako se akala e pangi to realista faki mosi aupe se to apani ke moko dio idiambu ngakhala diao insamu ngakhala zao ze banika kokanda diao kulu dene Kongo endioyo imwana ne Kongo itoyo ne Kongo endioyo Lusala Gembote, se foco. Ciao, ciao.